Dobro večer svima, moje ime je Marko Savković i ja ću danas otvoriti ovu sesiju sa jednom, ja se nadam, zanimljivom pričom o novoj mobilnoj platformi koja se zove Android. O njoj ste dosta toga čuli. Naravno, na današnji dan postoji dosta mobilnih uređaja, bilo u maloprodaju, u ponudi mobilnih operatera, koji funkcionišu na ovoj platformi. Ako smo pre par godina mogli da kažemo da je nova, na današnji dan to ne možemo da kažemo, ali bez obzira na to što dosta toga znamo o Androidu, činjenica je da je ova platforma i dalje inovativna, da se razvija i da postoje jako veliki potencijal kada je u pitanju razvoj mobilnih aplikacija na Android platformi. Iza ove skraćenice, to jest akronima, krije se Google Technology User Group. Dakle, u pitanju je jedna, da kažemo, neprofitna organizacija koja okuplja sve koji su zainteresovani za Google tehnologije, za razvoj aplikacije na Google tehnologijama, ali i jednostavno za korišćenje Google tehnologije, ukoliko koristite Google Maps ili iGoogle ili bilo koju, recimo, Google Search Engine. Slobodno se prijavite na našu mailing listu, pratite nas na Twitteru, organizovat ćemo neke zanimljive događaje. Kada govorimo o samom Google Technology User Groupu, to jest grupi korisnika Google tehnologija, postoje 234 čaptera u 76 zemalja. Srbija je jedna od ovih zemalja i kao što možete vidjeti na ovoj mapi, osim Beograda, Srbije generalno, zemlje u okruženju nemaju svoj chapter, dakle u pitanju je prvi Google Technology User Group u našem regionu. Na sajtu gtugs, kao množina, .org se mogu vidjeti sve zajedničke aktivnosti, listing svih chaptera i informacije o novim događajima, dok je sajt www.gtug.rs rezervisan za ovaj naš domaći chapter i, kao što sam rekao, jedini u regionu. Bilo bi jako dobro da, ukoliko ste korisnik Twittera, pratite ovu adresu, to jest ovog korisnika koji se zove GTUG Serbija na Twitteru, kako bismo vas obavestili između ostalog o predavanjima, o nekim zanimljivim događajima, nagradnim igrama i sl. Da napravim jedan kratak uvod u samu Android platformu. Naravno, nemamo dovoljno vremena da detaljnije govorimo o Androidima, o tehnologijama razvoja mobilnih aplikacija, ali ja se nadam da ću vas večeras zainteresovati sa ovim kratkim uvodom. Dakle, u pitanju je jedan mobilni operativni sistem koji je praktično nastao razvojem jedne kompanije koju kasnije kupio Google, zajedno sa Open Handset Alliance, jednom velikom alijansom mobilnih operatera, proizvođača poluprovodnika i samog hardvera, se došlo na ideju da se napravi jedna mobilna platforma otvorenog koda, zasnovana na Linuxu i nakon dogovaranja ovih standarda, prvi Android telefon je ugledao svetlost dana tamo negde u oktobru 2008. godine. To je bio HTC Dream koji je bio poznat u svetu kao T-Mobile G1. Dakle, ovaj telefon je po prvi put, i generalno Android tehnologije su podrazumevale prisustvo ekrana osvetljivog na dodir, koji je imao HVG rezoluciju, imao je sve neophodne prijemnike i senzore, dakle GPS prijemnik je de facto standard za uređaje koji imaju Android, i imao je ono što je jako bitno, to je digitalni kompas. Mnogi su se pitali zašto je taj digitalni kompas baš toliko bitan. Par godina kasnije se ustanovilo da je ideja bila da se praktično kompletira ceo taj jedan set senzora i prijemnika. Ako smo imali 3G kao vezu sa internetom, imali smo GPS kao nešto što je određivao našu poziciju, imali smo gravitacioni senzor koji je određivao nagib telefona u odnosu na zemlju, bilo nam još samo potrebna jedna komponenta, a to je praktično digitalni kompas, da znamo u kom smeru je okrenut telefon. Ovaj set senzora koji je ugrađen čak i ovaj prvi Android telefon je omogućio primjenu, recimo, augmented reality-a, koja je po prvi put implementirana na Androidu, gde korisnik može da praktično kroz ekran svog telefona šeta nepoznatim gradom, nečkom banjom i praktično na svom ekranu vidi neke tačke od interesa. Praktično dobio još jednu informaciju preko realnosti, zato se i zove augmented reality ili proširena
stvarnosti. Dakle, još od tog prvog telefona, svi ovi novi telefoni imaju sve te potrebne tehnologije, tako da programeri mogu da iskoriste različite zanimljive primene. Danas je Android Market kao jedna jedinstvena prodavnica aplikacija, to kad kažem prodavnica znači da su tu naravno i besplatne aplikacije. Ona danas ima preko 200.000 aplikacija, do njih je do dobrog dela, praktično do besplatnih aplikacija moguće doći iz Srbije i ono što na današnji dan sigurno možemo da kažemo da je to najzastupljenija smartphone mobilna platforma u Srbiji. Zato ima više razloga, vidjet ćete malo kasnije o čemu se tu radi. Ovde je predstavljen, ja znam da ovo ne vidite, ovde je predstavljen praktično razvoj i to jest poboljšanja Androida kroz verzije. U verziji 1.0 Android je bio jedan jako trivialan sistem koji je imao velika ograničenja, tipa nije bilo dozvoljeno deljenje multimedije preko Bluetootha, jer se u Americi smatralo da je to jedno veliko ne deljenje muzike, deljenje fotografije i slično, neka svako kupi svoju muziku i tako dalje. Dakle, tek negde kod verzije 2.0 Eclair, Android je poprimio odlike pravog operativnog sistema za mobilne telefone, dobio je i ono što smo mi kao evropski korisnici mobilnih telefona želeli, kao što je neka podrška za Microsoft Exchange, kao što je ovo deljenje dokumenta i tako dalje. Kao što ste primetili, sve verzije Androida imaju neko svoje šifrovano ime koje je praktično predstavljeno u obliku neke poslastice, pa tako imamo cupcake, donut, Eclair, Froyo i tako dalje, Froyo je frozen yogurt. Android verzije su se definitivno menjale, uvođene su neke funkcionalnosti i recimo na današnji dan imamo jedan zanimljiv paradoks. Pošto je Windows Phone 7 platforma jako mlada, imamo bolju podršku za vezu sa Microsoft Exchange-om na Androidu, ovom sada, nego na novim Windows Phone 7 telefonima. Dakle, iako prvi Android telefoni uopšte nisu imali podršku za Microsoft Exchange. Na današnji dan to je jedna jako stabilna, zrela platforma koja, vidjet ćemo kasnije, ima podršku za srpsku tastaturu, za srpski imenik, predviđanje reči i tako dalje, ali ono što je jako bitno je podržana od strane mnogih kompanija u Srbiji. Samo jedan minut, Android Honeycomb verzije 3.x su u stvari Android operativni sistemi namenjeni tablet uređajima i predviđa se da će nakon sjajnog uspeha Apple iPada Android biti primarna mobilna platforma na tržištu tableta iz prostog razloga što ćete biti u prilici da kupite uređaj od 1000 evra, ali i od 200 evra. Tako da se očekuje dosta zanimljivih aplikacija za Android Honeycomb. Što se tiče Honeycomba i njegove razlike, odnosno na standardni Android koji ste možda videli na mobilnim telefonima, je Action Bar koji ćete videti kad se prvi put budete upoznali sa jednim od ovih tableta i naravno korisnički interfejs koji može biti podeljen na fragmente od kojih se mogu graditi neke nove zanimljive stvari. Od verzije 3.1 omogućena je konektivnost sa USB uređajima, tako da možemo da imamo miš i tastaturu na Android tabletu. To je nešto što ranije nije bilo moguće. I naravno, omogućene su različite menjanja veličine widgeta, to jest malih plutajućih aplikacija na samom ekranu, dodatna customizacija. Ono što će biti pravi izazov, opet jedna poslastica, Android Ice Cream Sandwich, to je nova verzija namenjena mobilnim telefonima koji bi trebalo da objedini ove funkcionalnosti Honeycomba i Gingerbreada, dakle verzije za telefone i tablete. Predviđa se da će ona smanjiti značajnu fragmentaciju koju Android ima. Za programere tu i napredni application framework, novi API, a ono što je jako bitno da u zavisnosti od rezolucije i veličine ekrana će aplikacije dinamički menjati svoj izgled. Kada je u pitanju Android u Srbiji, imamo naravno aktivnosti domaćih mobilnih operatera. Prvi je na tržište predstavio Android telefon, VIP Mobile, takođe je organizovao različite takmičenja kao što je, na primjer, VIP Android izazov 1, 2.0 i VIP izazov na kub. I tu je naravno VIP-ova aplikacija koja se zove Android VIP Menu, koja predstavlja jednu verziju Android marketa u malom, koji je praktično predviđen za Srbiju. Ukoliko imate Android telefon, možete da preuzmete besplatno Android VIP Menu. Tu je i aktivnost Telekom Austrija grupe koja se zove Creating Apps, što je praktično jedan centralizovani portal koji bi trebalo da pomogne korisnicima u razvoju mobilnih aplikacija, da da neke odgovore na pitanja. I Creating Apps je naravno potpuno besplatan, podržava razne platforme, ne samo Android. Kada je u pitanju Telenor,
osim ogromne ponude Android telefona, tu i prva implementacija VAK-a, ja mislim jedna od prvih na svetu, koja je predstavljena ove godine u Barceloni na Mobile World Kongresu. Telenor je napravio svoju implementaciju T-Store, praktično jedne svoje prodavnice aplikacije, koje se trenutno nalaze besplatne aplikacije, ali u perspektivi domaći programeri kroz T-Store će moći svoje aplikacije da plasiraju na tržište. Kada je u pitanju Telekom Srbija, primetili ste da u poslednje vreme intenzivna aktivnost kada je u pitanju Android, to su neke TV reklame, jeftiniji Android telefoni i Telekom Srbija je u stvari zaslužan za približavanje ovih jeftinijih Android telefona i dodatno popularisanje ove platforme preko nekih modela koji su praktično ponudili svoje pakete. Trenutno u tržištu ima više od 120 srpskih aplikacija. To znači da imamo srpsku tastaturu, da možemo da vidimo na telefonu stanje u saobraćaju preko kamera, možemo da vidimo šta se dešava u bioskopima. Apsolutno sve informacije koje mogu biti od značaja su već sada dostupne i sve ove aplikacije su naravno besplatne, jer se trenutno samo besplatne aplikacije mogu naći na srpskom tržištu. Kada su u pitanju proizvođači mobilnih uređaja, najaktivniji su HTC, Samsung, tu su naravno i neki kineski proizvođači, pa na primer neke od zanimljivih stvari u verziji Gingerbread 2.3, praktično svi ovi proizvođači imaju lokalizovanu verziju samog operativnog sistema, imaju srpsku tastaturu, imaju predictive text input, nešto što je bilo potrebno praktično malo vremena da dođemo zajedno do toga, ali sada to imamo. I ono što je zanimljivo kada je u pitanju Google Technology User Group u Srbiji, praktično ovaj hub okuplja jedan skup programera koji su razvili različite zanimljive aplikacije. Između ostalog, jedan set ovih aplikacija je napravljen u saradnji sa proizvođačima Android uređaja, u pitanju je HTC, tako da je razvijeno 5 domaćih aplikacija koje su powered by HTC i one su planirane za korišćenje na prvom tabletu kompanije HTC koji se zove Flyer. One su specijalno prilagođene upotrebi na tabletu, imaju jedinstveni vizualni identitet i naravno ono što je jako zanimljivo je da sve ove aplikacije imaju potpunu podršku za Srbiju, Sloveniju, Hrvatsku i sve ove zemlje u okruženju koji nas razumeju. Dakle, to je 5 aplikacija. Ja ću samo brzo da pređem kroz njihove osnovne funkcionalnosti. Jedna od Togobo tablet bi najpreće mogla da se opiše kao Foursquare u Srbiji. Dakle, u pitanju je jedna domaća društvena aplikacija koja je povezana sa Facebookom, omogućava mladima prvenstveno da obilaze različita mesta, da prijateljima preporučuju kafiće, restorane, žurke i tako dalje. Dakle, nije bila ideja da se napravi novi Facebook, da se napravi novi Foursquare, već nešto što će integrisati lokalne tačke od interesa sa ovim globalnim društvenim mrežama. Sledeća aplikacija je Parking Bot HD, to je jedno objedinjeno parking rešenje za celu Srbiju i praktično omogućava plaćanje parkinga preko SMS-a, automatskim detekcijama zone preko GPS-a. Korisniku može biti ponuđena zona ili automatski biti plaćen parking. Dodatno, aplikacija može da podsjeti korisnika kad mu parking ističe, čak i ako je van dometa, i ukoliko izgubite svoj parkirani auto, možete da ga nađete preko ove aplikacije. Tu je naravno stanje u svim javnim garažama, tačno koliko ima slobodnih mesta gde se one nalaze i tako dalje, i naravno navigacija do tih garaža. PhotoNotes tablet je jedna zanimljiva aplikacija koja praktično mogu da koriste svi, koja uz sve fotografije koje napravimo može da doda određene tagove, pa možemo da slikamo sve račune, sve ugovore, sve zanimljive stvari i kasnije da ih sve na jako intuitivan način pretražimo. Fieldforce tablet je jedna out-of-the-box aplikacija, Salesforce aplikacija koja omogućava malim preduzećima, koji recimo imaju 5 radnika, da im daju HTC Flyer i da oni na terenu praktično krenu da unose podatke o nekim objektima, opisuju proizvode, usluge i različite stvari koje se tiču samog rada na terenu. Dakle, zaista jedna vredna aplikacija za sve one koji žele malo bolje da organizuju svoju kompaniju, malu kompaniju, i naravno menadžer može kroz web interfejs da sve ove podatke izveze u Excel i napravi nešto korisno od svega toga. I to je mHealth aplikacija koja je namenjena za malo stariju populaciju. Dakle, istraživanje su pokazali da svi stariji od 35 godina malo više vode računa o zdravlju. Doktor Tablet je
povezan sa dr.rs forumom, koji ima preko 500.000 korisnika mesečno, ne znam da li ste čuli za ovaj forum, ali ne daj Bože da vam zatreba kada budete uneli neko pitanje na Google-u, najveća vjerojatnoća je da ćete otići upravo na ovaj forum. Korisnik može da unosi svoje krvni pritisak, težinu, da aplikacija crta grafiku, omogućava sinhronizaciju sa webom, to je moguće odštampati, odneti kod nutricionista i sl. Dakle, ovo je taj neki set aplikacija koji je, da kažem, prva udarna baterija aplikacija za srpsko, hrvatsko i slovenačko tržište. I da probam da ostanem u okviru ovog vremena, dakle, očekuje se da će Android platforma imati značajnog uticaja i ove godine, naročito na polju tablet uređaja koji će biti korišćeni i privatno i u poslovne svrhe, ali i za rad na terenu, kao najbolji primjer je upravo Field Force aplikacija. Kao Android je dosta rasprostranjen u Srbiji, što možemo da zahvalimo i mobilnim operaterima i proizvođačima telefona koji imaju Android platformu. Kada je u pitanju tržište, naravno, očekujemo da se Google malo više zainteresuje za nas, pa da nam omogući da prodajemo aplikacije kroz Android market. Do tada ostaje nada da će neki od mobilnih operatera implementirati operator billing i da ćemo praktično biti u mogućnosti da aplikacije prodajemo za 30, 50, 100 dinara direktno uvećavanjem mobilnog računa samih pretplatnika. Tako da, zapamtite ovu skraćenicu, dakle, Google Technology User Group Srbija i očekujte neke nove zanimljive događaje. Twitter je GTUG Srbija. Hvala vam svima.